بله تماشاوانین هجا و جحزین دلال اف دمو هر دما و خوش به و دل و گش به ام ایرو جره کادن به بیرا ویجه به هفرنن ام ایرو لدریکا مازی یا باجار مردین به میوان خوی هجا نویسکار هلبسکار و لیکولینر ایوب گوون را دربار کارو خبرتین ویده هر وها دربار تکیلیاد نافبرا ویجه و لیکولین دا به هفره خواه بردن بیرا ویجه بله کرم کن ام به هفره برنامه خواه پیک بینین و تماشا بکن جیرانه به انصاف ری دوره برف دباره لسر ری چوچکک قفلیه نکانه بفره هیلی ناخواه چله یا نیوی بویه یا نبویه هستر خویا نابه عورکی پر گران هیه از زمان نکانه بکشینه گران بو ناوی عوری عوردکه بتقه لیبله بی بریاره حسن ده جمده که قاسی بشکی لینر قفسا بیمری جه خلاف قفسا بیمری هر درجه سرما بوی وک شوشا جمده چار دوره گروه گرم دبو او ده جمده سارو گرمی دبه ده جمده دبه وک برفا آگری گرم دبه وک آگری زردشت کال داریبون هنر خو به عور نشان دده ازه چاوا بتقم ازه چاوا ببارم ازه چاوا مروفاهیا 1000 سالا بگیهنم بجنالی نرینا 7 قطع ازه چاوا برفا آگری و آگری زردشت کال بکم یک نیرین ده بدنا فیلوزوفی 100 سالا ازه چاوا هلبسته به کردی به ترکی به فارزی و به عربی لی بناقشینم به انصاف دوله به خودی مال چاناقه لخوینا بسور و به اصل جبرتا ایر رجاندی نه ازم مال روسیا ده سالا ده زندان امام و از هیسیر کتم نه ازبم ما به بقت لیمن لقوره لافریقا لبرلنگه هسبه فرانسوز و انگلیزا پچقی نه ازبم ما اید دیروکه ده ناوی و یجوجی و ده باربارتی به مجوجی هاتبو درکته نتبو جیرانه به انصاف ما نتبو جو ارتا آسیا جبر برچوبینه تو هات و دیامن مزرا بوتان همیزا خواه گرم جتا رفکر وک کره خواه بوتان سرحاد و عمریان ما براتی اوه ببخت ما براتی اوه گلی ما ده ناف قفسک هسنی ده مالک بیمری بجیانک نقط بهشتن به انصاف ما براتی اوه بله تماشاوانین هجا ام به هلبس خواندنا هلبس کار نویسکار اولی کولینر ماموسته ایوب گوون خیر هاتن لماموسته دکن ماموسته هنگلای بخیر هاتن برنامه آمه یا بیراویجه صاحب سپاست که ماموسته دنگی و خوش به دلی و آوا به هلبستا خوشیک و به هلبستا خودی ناواروکه که واتدار صاحب سپاست که ماموسته از کیف خوشم که مهنکی وکو از جوان ربو میوان و امنوها لهنبری هف و دمک دریج ده امنوهات لجم هف و ام جهور مخواست ام و هسته ما هل پشیری دنه ده اجی پر و پر کیف خوش بون و از دخوازم که هر دم بوی گرمایه و بوی کلاجانه به توایی ام هر دم جیانک بختوار بشی گلی صافی گلی سپاس هیویو بندواریا مجی اوه بله ماموسته ایوب گوون ام دخوازن ماموسته ایوب گوون کیه هون هنکی تماشاوان مرا بدن ناس کر از ده سال 1963 لدریکا چای مازی او لوی او ده از جدایی بوم دیریکا مردینا دیریکا چای مازی آب مردین گریه دایی یعنی وقتی که ام قالا خود کن ام دبیجه که ما کانی یه چر کریه چاوا کریه لیبله ام ده جیانا برید و آنها داتینه برهف براستی جی ام ده نرنکه ماسیا آگه مده ناف ده هشتیه او جیانا ما تمام کریه وی قدان دیه وی جیانا ما بلا قدان دیه ام کانم ببیجه هر ای کرد
di serî di wextê ji dayîka xwe bûyî şûnde belage li Kurdistanê û li vê erdnîgarê dijî herkê bi awayekî berê xwe ber jiyanekê vekiriye. Ez jî di 1970 de min jî wek her kesî dest dibistanê kir zanîngeha Dîcle di beşa Fransayî a zimanê Fransayî lêbelê saet di dema bû 1980 ew xwendina qut bû me nedoman û jê pêvtir me dest karê xwe kir û jiyana rojane me doman ga di hundir de ga ji der de me karê xwe meşan bi vî awayî. Belê mamoste em dema lê dinihêrin we bi salan e li ser zimanê Kurdî, çanda Kurdî, heta li ser dîroka Kurdî, wêjeya Kurdî gelek xebatên hêja meşandine. Gelo sedemên ku berê we daye xebatên Kurdî, zimanê Kurdî û mijarên Kurdewar çi bûn? Yani em dikanin veya bivêjin wextê min gotiya her Kurd li derekê li Kurdistanê cîr bi cû wextê li der dora xwe didere ji dervê xwe zordestiyak agir li ser wî gelî dibînin. Biçûk bijî bi mezin bijî. Ez mînakek biçûk bidim rojekê ez di rojekê milênerî di serê vê derê de hinek leşker henin me pirsî ez yên zar robû min digot hela bê çi ye got li vê derê mehkûmekeyê li wî digerin. Ew bi xwe demage ew mehkûmtiya û ew dîtina wan bala me kişan hergê di her wek bandorekê sermere dike. Demage ew bandora jî didome duyî de di nav va bandorê de di wê bandora gil ser te hatiyê kirin tu tişkî bi taybet nav dibîne. Ew tiştê taybet tu dibîne tu dixwazike wî taybetmendiye tu derxi holê û tu di nav de. Em ji axaftina we derxînin ku jiyana Kurdewar ya derîkê, jiyana malbata we ya derîkê, dîsa zilm û zordariya li ser gelê Kurd, dagirkirina Kurdistanê, her wiha ferq û cudahiya ku ji aliyê serdestan ve ya li ser Ermenan û ya li ser Kurdan berê we daye xebatên wêjeya Kurdî, xebatên Kurdewarî û her wiha we di vê çarçoveyê de jî gelek lêkolîn û vekolîn kirine û bi wî awayî jî we berhemên xwe saz kirine. Em dikarin hinekî qala berhemên we bikin. Yani ez kanim veya bivêjim cara yekemîn mi gotiya di hundir vê derê me didî dihatin cem hev ew bala me kişand. Belê rast civakek tê cem hev, kesin tê cem hev lêbelê êwan pev girê didi çi ye. Yani di wê derê de xetek heye. Ji bo ez kanim bi wêya zer bike gerek têkilî bi wêya tê heşê me jekîr got ki min got hela ji ter vêjim pêşê te ji ku hatî ji mir vêji got wê lê te pêşê me û destxebera kir. Ji wan hebû lêbelê min tişkî dinê ez fêrî tişkî dinê bûbûm ev nêzîka 500 saliyê navenda derîkê ava bûye li ser derîkê hîn kesekî tu pirtûk nenivîsan. Belê lê we nivîsîne. Yani ez nivîsiye ev ewlî cara yekemîn hebû ev bû ji bo çi ev bû ev jî ji bo çi vaya kêmasiyê wê pir hebû lêbelê ji bo çi kêmasiyê wê pir hebû wekum tu zanî berê mere pirtûkekê derdixe ewlî sêlika çêlikê dişîne ji weşanxanê ji bo çapxanê cara yekemîn min got her lê bine wan jî çap kir. Yani wan negot ki ya çer bûyî çawa bûye îde di wê derê de divî pê dîtîne wisa îde nêzîka 2000 heba çap bû tu bawer bikin nema. Yani mi dît wîya got ka îde dem bi dem ji Amerîka ji İngiltere ji Fransa Kurdê wê derê hema yek lê de nerîge Ermenî tê de Ermen tê de got kanî milê nerîge bi rastî jî biborîne gerek îde ez veya berfirehî tiştekî çekmê di piştî givaya 2008 derket şûnde demek dirêj paş wê min dîsa a ev wek çapa nû çapa berfireh kiriye vaya a berfireh lêbelê ev jî têrê nake ji bo çi têrê nake ez ê ana piçekî wêya jî vêjim me de çer kir me got îde em ê di weşanxana ardi me vaya derêk derxist îde vaya jî navenda derîkê tenê mijarê wê navenda derîkê derîkî tê de yê ji kêderê hatiye Ermen çilorên kî divir de ev çanda wê hunera wê wêja wê jiyana wê civakî îde me gund nekirinin nav me got ki ez ê bi du beşa bigirim piştî ez ê du beşa bigirim
ez ê îde ê gunda jî Belê. bike pirtûkek sisiya Belê mamoste we ji bilî xebatên xwe yên li ser dîroka dêrikê we xebatên wêjeyê jî kirine. belê. Em dikarin hinekî qala wan jî bikin. Qala wan pirtûkan Ez dikarim veya bivêjim ji dû veya kulmek morîke şînbirîk me ev wekî romanek. me roman derxist sedema veya me derxist ez wê çaxê nûnerê koçber a Amedê bûm. Diyarbakir göç der ez nûnerê wê bûm ez çûm li nav gund bi gund cî bi cî malbatê koçber bûye ez geriya me ev romana lêkolîn kir û ser wan derxist. Belê. Eva kulmek morîke şînbirîk ew. Belê yê din mamoste yê jî Avaya guhar guhar e. avaya jinek ji hîn pênc salî bû ji Bîtlîsê hatiye bi zaroktî hatiye û guhar di guha de bûye aşiqa ew guharê wê kişandiye her di guhê wê çirandiye me ez bi wê jinêr peyivî me va ser wê ya nivîsan bi lêkolîn kir min nivîsan. Belê. Ev malbata tek demîr penaberek jiyanek tekoşer wekum pê zanin malbatek bi rûmet çar zarokê wan pevr şehîd ketiye ji dervî wê yek niha ji derv dijî malbatek di vî warî de pir ket kişandî ew jî di lêkolînê dişûnde me ev berhema derxist paşî wê hinek rexna hat ji min re ji alî jina de got ma telvê derê hema kanî jin mê de duwê berhemek romanek bi navê dayîka serwet îde bi ser navê bi lênerîna jinê me berhemek dayîka serwet derxist ev jî me çêkir yanî piranî di bingehê de du pirtûkê min dînê heye yek bi Tirkî yek bi Kurdî ye helbestê min û ji do heya îro helbest adinê jî guhar romanek minî dervî wê bi Tirkî ji vêya cudatir Belê. ew jî ha derxistin ew jî lêkolîne Ermenê li vê derê jiyaye Belê. bi vê awayê giş bi tevayî piranî lêkolîn Mamoste siheta we xweş bi rastî jî wek zanayê Kurd jî dibêjim roja me di destpêka dîrokê de veşartiye û her wiha dîrok jî di kêliyê de veşartiye hûn jî li ser wê bingehê ketine nava gelek lêkolîn û vekolînan û hinek ji wan we rasta rast wekî xebatên dîrokî hilberandine çapkirine hinek ji wan jî we biriya romanan çapkirine eva jî xebatên hêjan e. Ez bawerim ji niha pê de jî dîsa projeyên we hene xebatên we hene lê dema em lê nihêrin gelemperî we piştî lêkolîn û vekolînên berfireh pirtûkên xwe berhemên xwe çapkirine ji xwe em ê beşa xwe ya duyemîn de jî têkiliya di navbera wêje û lêkolînê bi were sohbet bikin. Lê berê ku em derbasî wê bibin em dixwazin hûn di heman demê de wekî helbestkarekê helbestekê din temaşevanên me re parve bikin. navê vê helbestan min were Belê. tê îşev were were bes me bikin pepûkê şikêra tu hat çavê xwe yê reş kil neke û were me bêriya awirê te kiriye awirê te di germa havînê de wek berfa zozana were me bêriya awirê te kiriye di zivistana tûş kûr otarî de wek dergûşa dayîka me germ şevekê were tu hat di wê şevê de bira şûşê ceme de bêxwarê ji ezmana bi dizîka were şevekê bira ji xêndî min û te mirin û miriyê di nav mezela de ê bi evînê bûye mêvan şiyar bi jê pêvtir bira kes tu nebe were me bê kes nehêle were me bê kes nehêle di nav welatê bi şev di zûr ri gurê boz û di gulgul û qulungê baz û barê bê evîn tu derewa li me dike bêbext do ez li bin dara mazî mam heya roj çû ava ne pel diweşiya ne sura bê hat ne tu hat çûçikê ser dara awazê xwe qut kir havîna bi tîn û beraz hat tu nehat bihara gul vedike her derê dike gul û gulîstan payîza pela diweşîne zivistana tarî û ertir siyah hat mirina cemidî hat lê tu nehat bêbext ez ê te çek
تماشاوانین هجا ام نهال قونتارین ارگه بابانه ارگه بابا جیا یکی لجوراهیا دریکا چای مازیان امی نها مجارا خواه لبر دنگ با یکی خوشک به ماموسه ایوب را صحبت بکن مجارا ما تکیلیاد نافبرا لیکولین و ویجه دین وقت زانین ویجه چاپکانیا خواه خوزای جیان و جواک دیگرن گلک بر همین ویجهی وک خیالیتن آفراندن آنجیتن هوناندن لید همان دمیدا گلک بر همین ویجهی ده انجام لیکولین و کولین گلک بر فره تن هل براندن بله ما مستعیب ما برین ها جیگو به تایبتی وجل سر به مجاری خبرتن بر فره کرنه چوار دیروک ده انجام لیکولین و کولین زانستی تکرن گلک بر همین ویجهی جی ده همان دمیدا ده انجام لیکولین و کولین بر فره یم پر آلی تنکرن ام دکارن هنکی سر به مجاری صحبت بکن مامۆستا ئەمکانم وی تشتی ببێژن وەڕێی ڕاستە ئەمانە جاکی وەرخۆش و بار کێشک ئەماتنن ڕوونشتنن ئەم باوەڕ بکن ژێ دەرێر دەبێ ئێرگە بابا لێبەرێ مژار بەرکوگ لێکۆلینە مەرەکانە دەوێ دەرێژی دەپچەکی وەک تشکیڤەکە بڤرا بخوا bi navê xwe taybetmendiya xwe jî lêkolînekê dide ser xwe. Deyde vaya a dixwezayê de ye. Lêberê wextê tu di wêje wek tu zanî di hundir civakê de jiyaneke. Di wê jiyanê de jî hêzê wê bi du alî heye jê yek bi realîst û o jê yek jî ber surrealîst. Lêberê dema gotikane be a hêza age bi realîst bi kar bînî çi ye di serî de gerek lêkolîn hebe. Bi lêkolînê mere digêje encama ku ew kanî be tu tiştekê dixwaze bigêje tu diher ser wir. Bi çi awayî be bi çi rengî be derfetê wê çawayî li kê derê bi çi rengî tê dan vana giş ji bo gotikane be wê hûnandina age bi realîtî biku û rûniştandin bide sedî sed gerek lêkolîn jê girîng e û gerek lêkolîn bêkirin. Berhemek bê lêkolîn wextê bêkirin ew berhema mere nikane bivêjî kîge sedî sed ya jî pîvanekê dînê berke bivêje vaya dibe eynika civakê zêde. Ev hêza wê eynikê datîne holê ew hêla jî bi lêkolînê dibe. Belê weke em dizanin dema xebatên dîrokê tên kirin wir de jî lêkolîn heye. Lê rê û rêbazên lêkolîn û vekolîna mijarên dîrokî bawerim ji mijarên lêkolîn û vekolîna wêjeyî cudatirin. Mirov dikare van rê û rêbaza çawan ji hev cuda bike. Yani îro di tu lêkolîn nade lêkolîn bi du awayî jê yek wextê ku tu romanekê dinivîsîne lêkolînê dike tu wê ya dike bi nivîsî û tu rûniştandin dide ji wê demê şûn de ew dûra de dibe berhemek gibi domî. Lêberê em bivêjin wextê dibe a dîrokî tu lêkolînekê dike mînak em bivêjin tu dihere li derekê tu dibê ev erdnîgara em ê vê lêkolînê bike dîrokek vira tê de ye. Dema ku tu wê lêkolînê dike tu nikane bivêje vê ya ez ê bi pirtûkekê ya bi berhemek mayînde bihêlim kûge sibê gi tiştê min divê derê de hatiyê kirin ev nivîsana hatiyê çêkirin gi nikane bi wê ya derxholê. Dibe ku mijarek hîn girîng derkeve ew lêkolîna herge her kûr bive ew tiştê me dîrokê kiribû mal me gotibû ew wa bêguherandin jî. Lêberê age de aliyê wê jê de wextê tu lêkolînekê dike pirayî de aliyê wê jê de berhem û ogihêstên ge hatiyê holê tu wê derê datîne. Tu datîne dibe pirtûk wextê dibe pirtûk dibe berhemek bi destê te şînber xuya dibe di wê demê şûn de tu nikar vêya biguhere. Ber wê yekê di navbera a dîrokê de gi lêkolînertiya dîrokê de û di lêkolînertiya wê jê de cudatiyakeyî cudatiya wê jî yek berhemê wê di demekê de xud dibe yek jî berhemê wê dawî dirêje heya gidigêje gi encamekî. Em dikarin bi çend mînakan wisa hinekî dî şênber bikin. Em mînak bidin dema em lêkolîneke dîrokî dikin derbarê şer û pevçûnekê da hinekî delîl dikevin destê me. Ev şer li ku derê qewmiye, çawa qewmiye, di navbera kê de qewmiye. Lê dema eva vediguhêze berhemeke wêjeyî hinekî ji aliyê ziman vegotin, ji aliyê raçandin û hûnandinê dirov diguherîne. Teşeyê xwe diguherîne, zimanekî cuda digire. Mirov dikare hinekî çend mînaka baş şênber bike.
دماغ وقتی که دیروکی بویرک تی قوماندن ام بویژن شرکی مزن هاتی کرن او شراغ مره بخوازی که درباسی راستا راست درباسی نویسیه بکه او دبه چه او دبه برگا گتو دهیله و که اوی ده پیش ده بوی وک تو کانه بویژه اجویا کانم ده پیش ده وک چافکانیا که جه سودیه ببینه لیبلی ایده تو هنگ دنره وقتی که تو لالیه میتولوژیک دنره تو هنگ بر همه میتولوژیک دنره و به توایی تو شون دنره تو لنره او شرگی اید دیروکی هاتی لیبلی ده زمانه کی دور خوش هاتی هوناندن و دویو هوناندنه ده ایگ سرکه کیجا مروفا به وایا درخستی پیش دور ده او زمانه دانی سر و کری برهمه کی دویجی وقتی که او برهمه ده به آویجی ده نافبری ده رولا آگی ایگ ویا وردگرین لازمه ای وردگرین گر چقاسی کانه به هر دو آلیا هر دو بشا بینه برهف او دو نابره هر دو بشا ده جناو وقتینه او دو هندر پرتوکه بجی بکه چقاسی او دولمندی کانه به رونشتاندن بده او برهماجی هینا قرد بفاوی هینا ویجی لیبلی وقتی که مره ویجی ده ناف ده نهونه وایا ده بوک برگا کوگه ده پیش ده آد دیرو که ده مره جه سوده بله جخوا گلک برهمین وها هاتن اساس کرن ام بیجن لسر دیروکی لسر فلسفه لسر درونیه لسر جواکناسیه گلک برهمین زانستی هاتنه نویساندن لی راست لگور دانیان و لگور داوهوراندنین لگور ری و ریبازین وان هاتنه اساس کرن و مروف نکاره بیجه اوا برهمین ویجهینه لی ده همان دمی دادن هری گلک بویرین دیروکی گلک ام بیجن قومینین جواکی دیسا گلک فکر و رمان فلسفیک به زمان و تشکی ویژه هاتنه نویساندن هاتنه هوناندن دور دا بدوکاری دیکه و دورین یعنی او باندورا بدوکاری یا خوش آنین از زمین یا وی بویره باندورا که چوار دیکه که او برهمین دیروکی فلسفیک جواکی درونی و گوهرن برهمه که ویژه‌ای یعنی او دوی داره ده مگوتا اگه دوی هاوی ده وی کاری که بخواز وی برهمه بگینه ده آلیه ویژه ده اوگه رونشتاندن بده بری هر تشتی لجمعی او کانه به چه رنگی بشبینه او شباندنا جره بهیمه ایده دوی شباندنه دیجی تشکیدنه درد که هوله ایدنه چه درد که هوله مره گوخته که برهما بویره آگه دیروکی هاتی قوماندن و مره دوی هندر دیروکا آگه هاتی قوماندن بجی جودای و مره نجی گجدهنه که برگا که بستینه جودای وک میناکز بدم کلاسیکی روس وک الکساندر پوشکین و چند حبیدنه دنره دما گشت دما خود هاتی چیکره وان جیایو او چیکریه لیبله ایگ وکی دنه سوده وقتی که شد دستینه دوی سوده دستینه نه وک ایگ کانه به برهمه گه او کانه آفراندن کرن به دوی تعمی بده جبر وی که دوی داره در رولا هری مزن ایگ جوی داره گه کانه به بستینه او دو هندر وی داره بهونن او بجی بده بکفرتوک بله بک برهمه که اساسی که دینه لهمبر دوی دمه دبه او پرا آگ دیروکی او ویژه که درد که هم بر بله ما مصدم املید نهرن تایبتی دوان 40 سالین داویدا لگل تکوشینا آزادیه گلک بویرین کج بوی هزاران برهمان ببن جیدر کو چافکانی هاتنه قومین براستی جی مروف یعنی نکاره وان بیلی کولین و کولین و گوهزه برهمه که ویژهی حتی ام دمالید نهرن گلک هلبسکارین مزن جبوی کو هلبستکی بنویسین بن مهان لی کولین کرنه و کولین جی کرنه ام دکارن وی چوا بنرخینین یعنی انا لی کولین از باور دکم توج بابا طاهری اوریان توج در ویو دماغ تو دمان نئولیتیک بگره حیا و دره جیانه گتکانه به پچکی در خوره بری هر تشتی لی کولین اجر لازم یعنی به لی کولین تش نگاوی به وجه در کواری تونه ها ایده وقتی که دمی وقت زانه ام شهرستانیا پرکمن ام مزوپوتامیای دهندر مزوپوتامیای د سرید کرد او گلیت د بجیبونن
دوانا یک بی یک حیاک گیاشت یوی دمی تشنی پر مزن هاتی قوماندن دوی مزناتی هاتی قوماندن آگ گیاشت یه بر دستیمه و بوی برهم و گمه سودک جه گرتنن پر کم هنن لیبلی این هاواده گه افتدی گه ده 100 سالان 19 ویده ایده گه کرد بلیرلی ده مرحله که ده جی گرتی شونده او برهمنا زیده گه تو بخوازه گه تو یک کوره کی کردستان برلن که تو کانه ده بنوی ده برهمه که با آفرین بله بله دفرده چه دبه دکوه سر ملی نویسکارو اجخواد که لیبلی مخابن از دوی دمیده گدوی واری در راست آستنگی و هی لیکولی نه همه که مره به سری خواه مره و مره آوی کاری بکو آوی بمشه دوراد چه لازمه؟ دوراد آبوری لازمه، دوراد دم لازمه، دوراد زانستانیا لیکولین بونه لازمه دوراد زانه به هر دو جهه بگینه هف اوی دکه داره دویا سراز بکر لازمه پیوست وانا گش یک بی یک گبه به هف وقتی که جبو گبه با هف جی اوی تشتکی خوش با آفرین اوی درخوره یعنی لیکولین نگه همه گمری به وجه ازی ببم لیکولین رو وی کاری بکم ده مرحله دور و دریج ده گرک تو دست لیکولینرتیه بکو که تو حیا بگیجه او جی تو دوی انجامه و تو نکانو قد بکه تی بگیجه آستکی وی ده یکی دینه به اوی بیشته ده انجام دا چه لسر دمین بری چه جبوی دمین نها مروف بخوازه جبوی جواکی ویجه که هل برینه تقص دوی لیکولین پیویس بین کرن باورم شوی ما گرتو بو هلبس کاریا و جیهه و گلک هلبسین خوشی ده انجام هنیک لیکولینان دستاس کرنن ام دکارن وک داویه هلبسته که کو و به انجام لیکولین ساز کریه به تماشاوانی خورا پارو بکن یعنی از دخوازم از ویا بویجم راسته لیبلی دوی تشکینه دوی پرتوکامنی هری داویه ده پروژیان و لیفزنگار دوراده من روپا نگرد بو از باور دکم دوراده از دخوازم از وک به هلبستی از ویا بویجم دوراده هونه هوناندنا لیکولین اجیته بله بله کرم چاوای باش ویا جوار بویجم به گومان لیکولین چقاز هبه جی هستن مروان رامان مروان جی تاییسن و داره کرم امکانن ور بویژن من ناوی کربو پروژیان و لیفزنگار بله کرم یکی اویندار و به دایکا خوره دکفه ده اورتا اوینا خو و دایکا خو دمینه بله دیگه اوی چربکه ده نافدارا هر دو اوی چربکه ایده ج دایکا خورد بیشه بله کرم کی دای جیان دای پر غم به سعودی از نزانم از ته به چه رنگی بینم زمان از لبجنات چه بنقشینم تیرا خوشکاتیات ناکه از د جیانات د چقاس متحیاج تر ریز بکم تیرا پسنیت ناکه درونیا جیانا منه تو صدما هبون و آن تو نبونا منه من باوی خو قط ندید لی تو نبونا بافتیه تا بمر خویا کرن نداد دایی از نزانم از چر بکم دلی من د پرپت وکه و گوزل د دسته نچیروانه کی به غضب کوه و نشکا د سری ویج لاشاوی وقتینه و دوی دمه د ناو نکوله کوی د نوزنوزا دلوپا داویه سوتا پرپتاندنا باسکه به هیوی و به نچاروره از بوی آوای نچارم دایی دلی من و قصرا صد دری لبربه دریه وان یک بیک بیش کراندن و سر قنجکا دلی من لیفقرسیا من پورجیانا من سوت بلبلا من کن بهشتا من هات رونشت و هو رابو که ازی چر بکم دایی از زاروکه کی لیفزنگاری گروکه کی ده خاچه پریس که سیویتیه ده دزیورم نشکا ده چجم راحت بلوکه ده نافبرا دلی من ببایه اوینا پورجیانی هلوریا به عزمانا کد یک بیک جهف بلابو رجفاندنا ترسا مرینه کت نوادلی من او رجفاندنا جه ترسا مرینه کتبو نوادلی من به گرمبونا آور پورجیانی درباس بودای کلجانا پورجیانا من ددمه جه درگوشا استید مزم بویه جه شیر جیان دای لاشه من هین جاندان تره دای ایرو لسر جمع غزبی شر شیر و ریویا پسیک و مشکا پسکیوی و نچروانا او باشی و نباشی دست بگیریه تو کس لکسی که خودی در ناکوه آگر پجه هرمی لسر سریم دباره لی از دیسا جتایا سار در ناکوم
متو قنجک برانه دا لدارستان تو داره ملبنی نه نرین نما تو آجاره بش تو هستریه چاول در هیوال ازمانا سترکه دبرقینه قرچیه بین فتسی زوتکه سری دیلانه خلطه بنزکه عرده کنده لهمبر نبی سلیمان سری هلدایه جویکه دهلینا خو سر هکا د پنسیه جعر جعزمان جبج آف جزبانیه دوی دوجه جملائکته حد سینورا جیزدان جیان دا آفرینه کس نما مجه نپرسی مخابن مپورجیانا خو ندید اش چر بکم دایه خو جمن ربویه خون دیتن جمن ربویه بربانگا سری سبی پیو بویه پرکی تیر زمرد آنقا هر چار ملائکته پیروز به هفر سوزدا گر از پورجیانا خو نبینم روحستین تو جیانا اسرافیل تو بدنا نا پرچوینه جبریل تو نوچا ناگهینه جور میکائیل رزقی تیرو تبا بش او آف او شنکایو شنبر بلا ناکه زردشت کال نشانه خو لتو فرمانا ناخو کو حیا از پورجیانا خو نبینم دای از سبا که چاوی خو وکم لدر دورا خو بنرم کو خوازایی گش اشک بویه شینبر نمایه آگر پش گش سربرجیر بویه دتقه لهیه جه ایگر ده هرکه عرد قلیشی خو داد قرتینه جیان هاتی سپرا لی مخابن تو کسک ناستینه از نزانم روش چیه شف چیه تاشته چیه شیف چیه چه هات سری لیو زنگارتیت دایه و سبه تشکو هات پورجیانا من که او نفرا بی باسگلتک او جمر رشان بله تماشاوان هیجا و جهازین دلال ام ایرو لدریکا چای مازی بون میوان می ایرو برس ایوب گوون بو ما دربار برهمداریا ایوب گوون و همجی دربار تکیاد نوبرا ویجه و لیکولین فکر و رمان خواه بواره پار وکرین ما جاره کدین دید که جبوی برهمه که ویجه به آفراندن به ساز کرن ده همان دمه دار لیکولین و کولین پیویز جی لازمن بله ام حتی برنامه کردن نها خاطره خوش وقت خوازن ببینید نوا خیر و خوشه دا وکی که هر جار ام دبیجن به بیر نمینن به ویجه نمینن و به بیرا ویجه نمینن